U okviru 12. Međunarodne studentske nedelje u Beogradu, učesnici su juče u centru grada organizovali defile zastava. Jednobojne šarene sa grbovima i zvezdama. Zastave više od 50 zemalja iz celog sveta vijorili su se juče duž centralnih beogradskih ulica. Dolazim iz Rusije. Bio sam u Srbiji pre 2 godine. Uvijek mi je prijatno, ovog puta se dobro zabavljamo i stičemo novo znanje u radionicama. Beograde, hvala ti za sve. Ja sam iz Turske i ovdje mi se mnogo dopada. Upoznajemo vašu kulturu i dobro se provodimo. Grad je prelep. Nisam očekivala da će biti ovako lep. Ja sam iz Pakistana i prvi put sam u vašoj zemlji. Dopada mi se stari deo grada i kako je sve to povezano sa modernim. Ljudi su divni i dobro se uklapam. Nadam se da ću doći opet. 150 studenata iz čitavog sveta u okviru kulturno-edukativne međunarodne nedelje boravili su 7 dana u Beogradu. Ovogodišnji festival odvija se pod sloganom Preuzmi inicijativu. Imali smo dosta radionica, ja sam lično bila na radionici za jogu, dok su druge radionice imale drugačije teme, na primjer musical, ples, vezano nešto za biznis, tako da bilo je zaista puno tema i ljudi zaista su uživali. Svi smo mi različiti, svako ima drugačija interesovanja, ali generalno ono što nas sve spaja jeste ljubav prema toj multikulturalnosti i to nas se sve ovde spaja i zato mi svi ovde jako i uživamo. Teme su usmerene na socijalno preduzetništvo, digitalni marketing, informacijne tehnologije, zaštitu životne sredine i druge globalno aktuelne teme. Nekim malo kreativnijim temama koje su više usmjerene ka umjetnicima, tiču se fotografije, dizajna, mjuzikla, pozorišta i tako dalje. Beograd ih je sjajno prihvatio, ljudi nas sreću na ulici, vole tako da nas pozdrave. Još uvijek nismo imali priliku da im pokažemo nešto van Beograda, nažalost, ali ovo je 12. godina kada se festival organizuje i naravno organizovat će se i dalje i nadamo se da ćemo na nekom od narednih festivala imati priliku da im pokažemo više od onog što Srbija nudi. U okviru festivala studenti su priredili i sajam država na kome su predstavili specijalitete i kulturna obeležja svojih zemalja.